čovjeka koji na kilometar vidi i prepozna pravu gljivu. Je li to tačno? Da, ja sam strastveni zaljubljenik u prirodu. Znači, kogod poznaje mene, zna da ja to donosim na kućnu adresu kad uberem ko želi da vidi, ja sam zdravo. vidio jedan video kako ti zapravo nađeš gljive i da imaš jako puno tih pregleda. Kako zapravo, šta je tebi potrebno da bi to se lansiralo nekako dalje, da ljudi znaju da imaš te gljive, da dođu do tih gljiva, da ti možda čak i počneš zarađivati od traženja tih gljiva na ovim društvenim mrežama? Vidi, svi znamo da su društvene mreže, kako bi rekli, prozor u svijet. A taj prozor u svijet, ako ja, znači, snimam to nešto, ja bih volio da to nešto i naplatim, normalno, koji svak. Ja u šumu idem što volim prirodu, što volim gljive, a normalno, i zbog sredstava. Dobro. Znači, financijska sredstva u ovom vremenu, pored posla koji ja radim, znači, nakladna neka dodatna sredstva bi meni jako dobro došla. Ja sam malo progooglao, znači, i znam da se svaki pregled na YouTube-u i na TikToku može naplatiti. Znači, ja ovim putem tražim i kažem... 100.000 prati. Znači, ne tražim pratioce, nego znači, da zaprate moj YouTube kanal Esmin Strukar i da ukoliko neko koji je otvorio svoj nalog na TikToku negdje u Americi, Njemačkoj ili Francuskoj, znači, a da bi bio voljan da ga da meni. Znači, jer u tim zemljama se naplaćuju svi pregledi koje, znači, vi ostvarite na nekoj društvenoj mreži. A to za Balkan nije slučaj. Dobro. Ja bi, znači, ovim putem zamolio nekoga koji ima TikTok profil i želi da ga meni pokloni, da mi se javi, znači, Esmin Strukar. Ako imate, znači, neki profil viška, jel? Koliko mora imati pratitelja taj profil? Nije bitno, ja ću profil dignuti, znači, sa svojim pregledima. Ja na jednome svome TikToku, znači, video imam 500.000 pregleda. Znači, ostvario sam ti 500.000 pregleda za 3 mjeseca. Znači, to bi meni donijelo negdje zaradu od nekih $1.500. Ali ja to ne mogu naplatiti zato što Balkan to ne podržava. Dobro. Znači, Hvala ti, nadam se da će se neko javiti. Svako dobro ti želim u daljem traženju gljiva. hvala vama, prijatno.